iyo wumvise izi ndirimbo agahinda, ishavu byose bitaha mu mitima y'abanyarwanda. Uyu munsi ntabwo tugiye kureba ku mateka y'izi ndirimbo zikoreshwa twibuka, ahubwo uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka y'u Rwanda kuva mbere y'ubukoloni kugeza jenoside ishyizwe mu bikorwa mu 1994. Ikibazo kibazwa na benshi kiragira giti: ese ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana yateje jenoside yakorewe abatutsi? Reka tubivugeho. Mu mateka y'u Rwanda hari igihe igihugu cyanyuzemo cyasize ibikomere bitasibagirana. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ni amateka akomeye asaba kuvuga mu kuri, mu cyubahiro no mu bwitonzi. Hari ikibazo gikunzwe kwibazwa na benshi nk'uko tubivuze haruguru, reka tukivugeho. Ese ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ku wa 6 Mata cyangwa se tariki 6 Mata 1994 niryo ryateye jenoside? Igisubizo cy'ukuri gishingiye ku mateka ni iki? Jenoside ntiyabaye impanuka kandi ntiyatewe n'iki kintu kimwe, yari yarateguwe igihe kirekire mbere y'uwo munsi. Reka tubisobanure uko byagenze. U Rwanda rwo hambere igihugu cyari gifite ubumwe. Mbere y'ubukoloni abanyarwanda bari barabanye mu gihugu kimwe, basangiye ururimi, umuco n'indangagaciro. Abahutu, abatutsi n'abatwa babanaga mu buryo bw'imibanire ishingiye ku buzima busanzwe. Ibyiciro byabo byakoreshwaga mu kubiba urwango. Abaturage bayoborwaga n'umwami kandi ubuzima bwari bushingiye ku bworozi n'ubuhinzi. Icyari gikomeye kuruta ibindi ni uko abanyarwanda bumvaga ko ari abantu bamwe. Igihe cy'ubukoloni hatangira amacakubiri. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 abakoloni b'Abadage bageze mu Rwanda. Nyuma mu mwaka w'1916 haza Ababiligi. Ubutegetsi bw'Ababiligi bwashizeho uburyo bwo gutandukanya abanyarwanda hashingiye ku moko. Ibyashyizwe mu bikorwa mu mwaka w'1933 kugeza mu mwaka w'1934 igihe hashyirwagaho indangamuntu zirimo ubwoko. Ibi byatumye habaho ubusumbane mu miyoborere. Urwikekwe rutangira gukura, urwango rutangira kwiyongera. Icyari cyubakiye ku bumwe gitangira guhinduka buhoro buhoro. Igihe ibintu byahindutse maze birakomera, mu 1959 habayeho imvururu zikomeye zahinduye amateka y'u Rwanda. Benshi barishwe, abandi barahunga. Hatangira igihe kirekire cy'impunzi n'amacakubiri. Mu myaka yakurikiyeho ubwicanyi bwagiye bugaruka mu 1933 no mu mwaka w'1973. Ibi byose byagaragazaga ko ikibazo cyari cyarimbitswe kandi ko ubumwe bwari bwarasenyutse. Intambara n'itegurwa rya jenoside. Ku itariki ya 1 Ukwakira mwaka w'1990 umutwe wa Rwanda Patriot Front cyangwa se RPF watangije urugamba rugamije gutaha no gutahura impunzi no guhindura ubutegetsi. Muri icyo gihe ingengabitekerezo n'urwango yarakwirakwijwe. Abaturage bamwe batangira guterwa ubwoba. Hashyizweho imitwe yitwara gisirikare n'urutonde rw'abagomba kwicwa rutangira gutegurwa. Mu mwaka w'1993 hasinywe amasezerano y'amahoro Arusha, ariko ntiyashyizweho mu bikorwa. Ibi byose byerekanaga ko jenoside atari igikorwa cyihuse yari yarateguwe. Mata ku itariki 6 1994 ihanurwa ry'indege ku mugoroba wo kuwa 6 cyangwa se ku itariki 6 Mata 1994 indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana yarahanuwe i Kigali. Igikorwa cyateye ihungabana rikomeye, ariko mu masaha make yakurikiyeho ubwicanyi bwahise butangira mu buryo bwihuse kandi bwari bwarateguwe. Ni ingenzi kumva neza ihanurwa ry'indege ya Habyarimana imbarutse yo gutangira jenoside, ariko sibyo byayiteye. Jenoside yakorewe abatutsi mu minsi 100 y'umwijima
minsi 100 y'agahinda, imiborogo. Ku wa 7 Mata kugeza muri Nyakanga 1994 jenoside yakorewe abatutsi yashizwe mu bikorwa mu gihugu hose. Abantu barishwe bazira uko bavutse, imiryango irasenyuka, abana, abagore, abagabo batagira ingano barahasize ubuzima. Mu minsi igera ku 100 abasaga 1 miliyoni barishwe. Ni amateka akomeye asaba kuvuga mu kuri, nta kuyagoreka, nta kuyapfobya. Ihagarikwa rya jenoside ku ya 4 Nyakanga 1994, ingabo z'u Rwanda cyangwa se ingabo za RPF zari ziyobowe na Paul Kagame zahagaritse jenoside. Ibi byashize iherezo ku bwicanyi, ariko igihugu gisigara cyuzuye ibikomere bikomeye. Ubutumwa bukomeye dusubiza ikibazo cy'iki cyegeranyo cyacu: ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ntiryateye jenoside. Jenoside yari yarateguwe mbere, ishingiye ku mateka n'amacakubiri, urwango n'imigambi y'igihe kirekire. Ihanurwa ry'indege ryabaye gusa imbarutso yo gutangira ibyo byari byaramaze gutegurwa. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ni uguhesha icyubahiro abazize jenoside, ni ukurinda ukuri no kubaka ejo hazaza hadashingiye ku rwango n'amacakubiri. U Rwanda rwahisemo inzira y'ubumwe n'ubwiyunge, ntibizongera kuba ukundi. Twibuke twiyubaka.